Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayakurma Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 10 Agustus 2023 Masehi atau bertepatan dengan 23 Muharram 1445 Hijriah. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Akbar Alami dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Rusdi Naning, serta dilanjutkan cawisan setelah pada sholat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan Tauhid Kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayakurma Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ربي أعوذ سيدنا صلي على الله أكبر الله لا إله إلا الله سبحان الله الذي بدر السماء والذي بدر عليه شريك له الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الله الله أكبر ربي الله أكبر سبحان الله أكبر بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. At-tahiyyat. Assalamualaikum. Asyhadu anna Allahu Akbar. Bismillah. Ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, na'budu wa Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Allahu Akbar. At-tahiyyat. Salam tayyib. Ayuhan nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allah. Oh, inna
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما العظيم. إلى ربي ربنا يا معبود. سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل حال وكلمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صحبه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا منعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال شكرا كريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد أتبان والرزق والفهان. يا باسل الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. وابسط علينا رزقا كثيرا ويجعل من خزائن رزقك بغير منن وقوة
برفضك وكرمك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في دين الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا واقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا واهدنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما كتبته لنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحه بسر الفاتحه وكرمة الفاتحه افتحنا ابواب الخير واجعلنا من اهل الخير يا فرج الحمد يا كاسب الغضب يا من لعبده يغفر الهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتهديهم بها السلام واخر والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا الفتوى والنور وصلاح البدن وطابة النصر إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقربيين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والوالدين والحاضرين ومشايخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين ذي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد أقوم وأواني ببنائه ومعلمي فيه ومضافته وجماعته خصوصا إلى رسول سلطان محمود أدرودين الأول والثاني وذريتهما وإلى حضرة سيدي العلامة الشيخ أحمد المرزوقي وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مستعلم النور وإلى أرواح ولي الصنغة وإلى أرواح ما هدينك بتهم أيام مساكس ماما سيد مساكس محمود ونيمة سمام المسجد وإلى أرواح سادتنا صوفيا وجمع لا إله بمشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى علينا من بركاتهم وأصارهم وأنوارهم وعلومهم من الدنيا والآخرة وأن الله يحفظنا وسلمنا وأهلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأمالنا وكل شيء أعطيتنا من شر الخلق أجمعين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة
ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسباب والآلام ومن شر الظالمين من كل أشياء ومن شر السفر والحضر بخير ولطف وعافية بخير بريء شاء له بسر الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل سلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن لله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل سلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حقق فيك يقيني واحفظ علي ديني واكفني شر ما يؤذيني بحق لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وبشان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان قبلك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم لقائه اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار وترياق الأغيار المفتاح وباليسار سيدنا مولانا محمد المختار عليه الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Agung yang berbahagia, syukur alhamdulillah
pada sore ini kita kembali dapat hadir, berkumpul, saling bertatap muka, dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahir wa batinan. Salawat dan salam kita untukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin, kita akan kembali mengkaji, mempelajari kitab Aqidatul Awam yang berisi tentang ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birahimi daimil isani. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri Salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi, sampai kepada maqalah yang keempat. Setelah kita mengucapkan bismillah, basmalah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian ketiga berselawat kepada Nabi, dan yang keempat ini kita mengucapkan selawat kepada keluarga dan sahabat Nabi, wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan juga semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Hadirin, keluarga Nabi itu ada yang dari nasab, Habaib, Syarifah, Sayyid, itu keluarga Nabi dari nasab. Nah, lagi Nabi mengatakan kullu mu'min taqiyyin alu Muhammad. Ini kabar gembira untuk kita. Kullu mu'min taqiyyin alu Muhammad. Setiap orang mukmin yang bertakwa, maka dia itu adalah alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Ya, walaupun kita nasab kita tidak bersambung dengan Nabi, tapi kalau kita menjadi orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, maka kita diakui oleh Nabi sebagai, bukannya sebagai umatnya, tapi lebih daripada itu, diakui oleh Nabi sebagai keluarganya. Maka ketika orang mengucapkan selawat, asyhadu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi wa ala ali sayyidina Muhammad masuk juga situ orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ja'alna minhum. Allah jadikan kita dalam kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa alihi wa sahbihi, dan juga semoga selawat dan salam tercurah atas sahabatnya. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu yang pertama orang yang hidupnya semasa dengan Nabi. Yang kedua, dia pernah bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, dia beriman dan percaya kepada Nabi. Dan yang keempat, dia mati sebagai orang Muslim yang beriman kepada Allah. Maka dia itu adalah sahabat Nabi. Jadi ada orang, dia pernah ketemu dengan Nabi dalam mimpi atau yaqadzah. Bisa ada orang itu ketemu dengan Nabi dalam mimpi. Bisa ada orang itu bertemu dengan Nabi secara yaqadzah. Yaqadzah itu nyata seperti ini. Bisa tak? Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa sesuatu. Jadi bisa. Jadi kalau Allah bisa mampu berkuasa mempertemukan antara seorang hamba dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah juga berkuasa mampu untuk mempertemukan hambanya kepada Nabi Muhammad yaqadzah, dalam keadaan nyata. Seperti sekarang ini. Bisa. Nah, jadi ada kan kalau ada seseorang mimpi ketemu Nabi atau dia melihat Nabi langsung, yaqadzah, apakah ini disebut sahabat? Ya. Memang dia ketemu Nabi, tapi tidak semasa dengan Nabi. Jadi bukan hanya ketemu, tapi juga semasa. Ada orang yang semasa hidup dengan Nabi tapi tidak ketemu, bukan sahabat. Contohnya Abdullah Al-Qarani. Abdullah Al-Qarani itu kan semasa dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu.
Dia minta izin dengan maknya nak ke Madinah nemui Nabi, tapi pas sampai ke Madinah Nabi keluar. Batasan waktu sudah selesai, sudah habis. Dia janji dengan maknya kan, sampai waktu ditentukan aku balik. Ketemu aku dengan Nabi, kata aku balik. Nah, dia balik. Upload Al-Quran balik. Kiamat Rasulullah akan datang. Jadi Nabi tak ketemu dengan Wais, atau Wais tak ketemu dengan Nabi. Nah, jadi orang yang tidak ketemu dengan Nabi, cuma ketemu sahabat, itu namanya tabi'in. Yang nyengok Nabi sahabat, yang ketemu dengan Nabi sahabat. Kalau tak ketemu dengan Nabi, itu namanya tabi'in. Yang ketemu dengan tabi'in, tak ketemu dengan sahabat, apalagi dengan Nabi, cuma ketemu dengan tabi'in, itu namanya tabi'in. Yang ketemu dengan tabi'in, maka tabi'in. Nah, kalau kita ni berapa kali tabi'in? Nah, kemudian yang ketiga, dia beriman kepada Nabi, hidup semasa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan matinya sebagai orang Muslim. Ada orang semasa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi kafir, dia murtad lagi. Banyak dengan sahabat yang murtad. Jadi kepada keluarganya dan sahabatnya. Wa man tabi'a, dan orang yang mengikuti sabila dinil haq, jalan agama yang benar. Dan orang yang mengikuti jalan agama yang benar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini. Kelompok orang yang mengikuti jalan yang benar. Jadi kita hadirin tidak bermusuhan dengan yang namanya kebenaran. Kalau kebenaran, suatu hal yang benar, kita terima. Walaupun datang dari budak kecil. Walaupun budak yang namanya budak. Tapi dia mengucapkan kata-kata, benar kata-kata itu. Kita ikuti. Jangan nak nyengok budak, nyengok umurnya. Budak kecil. Tapi yang jujur ada, kalau budak kecil ngomong memang lain kan. Makanya salah satu tanda sudah dekat dari kiamat, banyaknya penceramah-penceramah ni budak-budak kecil. Jadi anak-anak kecil yang pandai berpidato, itu salah satu tanda sudah dekat dari kiamat. Jadi kalau budak kecil pidato, budak kecil ceramah, budak kecil menyampaikan hikmah, budak kecil menyampaikan tausiah, itu bukan jadi tuntunan, jadi tontonan baik. Anak siapa itu? Bagus itu. Nah, yang disampaikannya tadi, ini jadi tuntunan, jadi tontonan. Nah, kita senang tengok kalau budak kecil pintar pidato. Bahkan ada kan di salah satu stasiun swasta TV ini, ada niat, anak-anak yang daik cilik ini kan, ada semacam festival itu Jadi kalau sana sudah banyak anak-anak kecil ahli pidato, sudah banyak anak-anak kecil yang nyampaikan tausiah, sudah banyak anak-anak kecil-kecil ini pandai berceramah, ini menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Jadi kalau budak kecil yang ceramah, ya mungkin yang tua demen senang, tapi demen senangnya itu bukan dengan isi ceramahnya untuk ada perbaikan diri, bukan. Senang penampilan anak-anak ini. Maka itulah jadi bukan tuntunan tapi jadi tontonan. Kita ni harus jadi tuntunan, bukan tonton. Jadi kita menghadiri satu majlis taklim seperti ini bukan tontonan. Jemaah apa nak nonton Ustaz Nurdin? Ustaz Nurdin bukan tontonan. Tapi dijadikan tuntunan. Ada doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang senang mendengarkan kebaikan-kebaikan, fayattabi'una ahsana, dan mengikuti kebenaran itu. Jadi senang mendengarkan kebaikan, senang mendengarkan ceramah-ceramah, lalu mengikuti yang mana yang baik, yang mana yang benar diikuti. Apa istilah tu? Ikuti baik yang bagusnya, tinggalkan yang jelek. Itu waktu itu omongan ustaz itu, omongan kiai tadi. Nah, kita dengar ceramah. Yang mana yang bagus, dengar, baik, amalkan. Yang mana jelek, tinggalkan. Bukan sendal kita. Ini sendal. Jadi ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Jadi ngawak sendal buruk, balik sendal baru.
pesan ustaz ni ambil yang baik, bagusnya, tinggal yang jelek. Aku kau sudah jelek, jadi tinggalkan, ambil yang bagusnya. Tak boleh masalah tafsir. Memang mati ngantuk model main. Jadi wa man tabi' sabila dinil haqq. Jadi semoga salawat dan salam tercurah atas keluarganya, atas sahabatnya, dan atas orang yang mengikuti jalan. Sabil itu kan jalan. Sabila dinil haq. Jalan agama yang benar. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti jalan yang benar ni. Istiqomah. Inilah agama dan tempat sandang kita. Tempat apa? Tempat kita berpegang teguh. Penyelamat kita agama ini. Kalau kita tak hati agama atau beragama tapi tidak dalam kesehatan agama, ya sama tidak beragama kan? Kita harus beragama. Berarti kalau siap beragama ni, kita siap menjalankan syariat agama itu. Tapi kalau kita tidak beragama, ya apalah arti hidup arti agama. Ada banyak orang fraudengker, PKI arti agama. Yang penting harta, yang penting pangkat jabatan. Bukan agama. Kita ni agama di atas segala-galanya. Agama. Ada juga orang yang beragama, agama Islam, tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Islam KTP baik. Identitas agama Islam, tapi tidak pernah melaksanakan syariat. Sembahyang tidak, puasa tidak, tiap malam berjudi, tiap malam mabuk. Ada lagi Islam sungkati. Islam sungkati. Sungkati itu sunat nak cara Islam, kahwin nak cara Islam, mati nak ada cara Islam. Tapi semua hidup tidak pernah melaksanakan syariat Islam. Itu nama Islam sungkati. Islam sungkati, Islam kita, kata Bung Karno, Islam sontoloyo. Islam sontoloyo. Apa dia sontoloyo ni? Apa dia? Kita dengan sontoloyo kan tahu, tapi tidak tahu sontoloyo. Islam, ya Islam ni ada faham. Maka kita harus belajar. Kita sebagai orang Islam harus faham Islam. Kita orang Islam harus faham hukum Islam. Kita orang Islam harus faham syariat Islam. Kita sebagai orang Islam harus tahu Islam itu apa. Ini yang lucu dia. Islam ditanya Islam itu apa? Tak tahu. Bukan Islam. Apalagi kau itikad apa? Aku harus wal jamaah. Apa dia harus wal jamaah? Tak tahu. Pokoknya harus wal jamaah. Nah ini. Aman kita tahu tempat naknya pun ke mana, tapi dah tahu kendaraannya ada gitu. Nyasar gitu. Nak ke mana? Ada. Nak dalam tutup. Dalam tutup. Ya. Oh, sudah. Kau naik mobil tangga buntung. Samping. Tak buntung. Dia nak tahu tutup, tapi naik mobil tangga buntung samping. Dia dah tahu jalan. Cuma tujuan nak tangga tutup. Tapi tak tahu jalan, tak tahu mobil, sasar gua. Nah ini banyak WhatsApp sasar gua. Kita sebagai orang Islam tadi harus belajar Islam tu apa, harus belajar hukum Islam, harus belajar syariat Islam, harus tahu Islam tu apa, tujuannya apa, apa maksud Islam, dan bagaimana hubungan Islam dengan agama yang lain. Jadi kita, mana nak tahu betul-betul, dan kita tahu mobilnya, arah jauh saja. Tidak ada sasar gua. Tidak ada sesat gua. Tidak ada budi gua. Banyak umat Islam. Islam lolo. Itu Islam sontoloyo itu. Islam lolo. Salah satu lolonya kita banyak duit. Kita habiskan di meja judi. Beli ke minuman. Itu lolonya gitu. Mestinya banyak duit itu. Kemana lagi? Ke masjid, ke musola, ke majlis taklim, ke pesantren, ke panti asuhan. Titipkan ke tempat-tempat itu. Jadi kalau kita mati gagak, titip mana? Ya Allah, mana duit yang aku titipkan di Masjid Agung? Ya Allah, mana duit yang aku titipkan di musola itu? Ya Allah, mana duit yang aku titipkan di panti-panti asuhan itu? Ya Allah, mana duit yang aku titipkan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir? Mana duit yang aku titipkan di panti-panti asuhan, ya Allah, di Daulah Hitam? Itu baik. Itu pintar. Tapi kalau yang lolo tadi boleh duit dia. Ada habis main judi, habis minum-minuman.
Orang pintar dalam sabit, dia cari duit kan, dia pakai satu halal. Halal dimbe. Tidak halal, tolak. Tapi kalau dah ngerti Islam, pakai 3. Apa? Halal, haram, hantam. Sesiap dikit pakai 5. Halal, haram, hantam, hak wong hakku. Sesiap dikit pakai hak 7 dia. Halal, haram, hantam, hak wong hakku dewe. Kenapa terjadi demikian? Ya karena dia tak faham. Tak faham Islam. Jadi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Juga semoga salawat dan salam tercurah atas orang yang mengikuti jalan agama yang benar. Ghairu mubtadi', tanpa mengikuti hal-hal yang berbau bid'ah. Bid'ah ini dia melakukan sesuatu perbuatan hadirin yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Dia melakukan sesuatu amalan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tak ada itu aja dalam Islam. Tak ada aja dalam Al-Quran dalam Sunnah. Nak digawi kenyang. Itu bid'ah. Nanti kita jelaskan bid'ah itu apa ada sekalian. Jadi sekarang ini kan banyak juga pelaku-pelaku bid'ah. Pelaku-pelaku bid'ah, dan banyak juga orang yang melakukan amalan-amalan yang baik dikatakan juga bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, peringatan 1 Muharram bid'ah, nuzul Quran bid'ah, kan Nabi tidak melakukannya. Jadi kata ke bid'ah. Nah bangsa yang tidak faham tadi, oh iya tak boleh, tinggalkan dia. Padahal teruskan. Kita ada guru, kita ada kiai, kita ada ustaz, kita tanya. Ya memang segala perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, memang itu namanya bid'ah. Tapi tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu finnar dalam neraka. Dan tidak menjadi dalil, tidak dijadikan dalil, dan tidak bisa dijadikan dalil kalau kita berdalil kepada Nabi tidak melakukannya. Nabi tidak melakukannya. Nah, kalau kita mengatakan Nabi tidak melakukannya, maka kita tidak boleh melakukannya. Ini dalil. Tidak. Bukan dalil itu. Contoh Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi macam mana? Nah, sekarang Al-Quran kita. Nah, berarti bid'ah juga itu. Masuk neraka juga. Satu, Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran tak? Tidak. Nabi memang hafal. Nabi menghafal. Kita baca kan, kita buka Quran kan. Nabi tidak buka Quran. Nabi tidak buka Quran. Nabi menghafal. Kita buka Quran. Bid'ah ada ini. Bid'ah juga. Nabi menghafal Quran. Kita hafal Quran tak? Tidak. Bid'ah juga. Nah, panjang. Nah, jadi ini kalau perbuatan itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, silakan. Seperti Maulid, Mi'raj. Maulid, Mi'raj. Memang bid'ah, Nabi tidak melakukannya. Tapi ada tak yang dilakukan dalam perbuatan amaliyah dalam acara maulid itu sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah? Ada tak? Contoh, kalau kita mengadakan acara maulid, biasanya kita mengumpulkan kaum muslimin dan muslimat. Bagus tak? Satu. Yang kedua, biasanya dibacakan maulid Nabi, sejarah Nabi, cerita kehidupan Nabi, baik itu maulid Al-Barzanji, maulid Tiba, maulid Ahzab, maulid Syarfal Anam, Simtud Duror atau Dia Ulami. Nah, membaca sejarah Nabi ini bagus tak? Kemudian biasa dalam acara maulid itu diadakan pembacaan kitab suci Al-Quran. Bagus tak? Bagus. Kemudian ada tausiah, ada ceramah menyampaikan tentang seputar hikmah maulid Nabi. Bagus tak? Nah, kemudian kita berkumpul tadi ada satu rahmi, satu sama lain, kita kalau ketemu salaman. Bagus tak? Nah, kemudian ada doa, ada zikir, ada salawat, dan ujung itu ada Quran, sedekah. Bagus tak? Nah, ini tak bagus yang mana? Oh, Nabi tak melakukannya. Jangan jadikan dalil itu. Nabi tak melakukannya, jangan jadikan dalil itu. Nah, jadi kalau suatu amalia yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, silakan lakukan.
Memang bid'ah tapi masuk dalam kelompok bid'atul hasanah, bid'ah yang baik. Nanti kita akan jelaskan mengenai tentang bid'ah kemudian akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalifa wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah amin buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah alamin taqabbalallahu minkum.